ngasi koi kokomi gi mioi taret Delhi gi khongchat ki damakta ngasi thado ka tauri masida khanna Ministry of Home Affairs na hari ba koi gi kokomi 𝐀𝐿 khanna wari sanna bogi damakta kawrakhibani masida Kiran lakchani wa wafandi mi gi tang ahum chahi ani pharak pagi the people convention da laukhiba ngasagi tongan ba point tara dagi hena maru oina nahan gwalta bigi thodok gi Paumi sing na chatpa tongba basta khogi manipur MST da khogi manipur thaba yaroi haibagi tho warol si issue si ga mari leinana masine hena priority piraga governor si lale miyam da haijagadabani doga tongan ba hairiba khogi security advisor chief secretary amadi DGP makoi khogi resign tawgadabani haibasi issue si ne hena maru oina pokat kani haiba warol amasu kokomi gi khogi convener atau korai jama thau na thamli Kiran masida lakchani mo wafamdi mamang da sudumak akhoi folks amadi amuko na chatlaga hai chattana khoi wari sanaki khoi kuki gi 𝐶𝐿 sing yauna maduda su awonba ID akhoi chatlubagi ID wahan thoks irei leitana dumak hek halakiba adubu khoi handak ngasi khoi imphal thadokadoriba hayeng wari sanagadoriba kokomi gi khongchat asida demand dagi hendana khogi walta bigi issue simasu yamna maru oina priority simasida maru oina piraga wari sanagani su hairi masida any something awon ba mayona makitang khara khajiktang oiraga su chatlubagi mahayan gani habagi thajaba mami di taro kamai tawisa ai da sengna mase thajabagi mami tade maram de khoi kaino hai kanda kokomi na pukakado possibility in the interest of common people aduga general people of Manipur neba praja gi interest neba but ada phamang go Ministry of Home na makoi makha leba kashino to pepe labo official masa mana da maina Manipur gi governor natraga president gi mathaka torko pot se masi court martial bok to wiya bani moi army lo da go moina akai be torko tar ga army jam strict oibo pot ni then akoina paramilitary forces singi role and responsibility citizen sing ekoi gi dam ga tawna ba India ta leba maming leba paramilitary forces tara for example ekoi CAPF ko CRPF adagi ekoi gi BSF CISF AR the Indo-Tibetan Border Police adagi SSP NSG na laiba mayam singse mokhoina logudaba role responsibility se kaino se praja miyam loi khangra nga tane ta sengna ga di national security concern haibadi nation gi oiba national security sing sing gi maruina moina thodang lo se kai lowi hai kanda moi point manga trok samlam na haibada maintaining law and order nahang de law and order maintain tokna bani har ka dori bravo isagi iramdam da isagi Manipur thabi ya de haragadi kiran nangi naming do natraga aina che ibai puna government to mu chaw ko ge habdi yaroi mayang ge ming natraga atopul laba ge ming ama natra India gi mari lena ming ama ko hai ga dori bravo then ado ta ga di madu religion da kut thinjalakpa natraga masagi identity da masagi culture sokpa pot ama natraga masagi state ki oiba identity da sokpa pot ama ne bata chengna Manipur thabi ya te Manipur manung da kari taw hai no kuki len tha je hai ra natraga any atopa ma separate administration pa mi kangu na pi mingama tha se hai rab sigi pot question ma lakani aduna sigi pot sing sida even makhoina madugi pot da MSRT su tawning de aduga Manipur thawa basu thoning de haiba ta ga de lupak crore mayam kai thogudagi some few thousands or lakh ra khai do kanda ikoi gi private bus mayam le ji war ga manga tra war ga chalan budi kari kai natra masam chala anum kai kai ge madugi numitugi nongan bada aikoi ai chatle sirogi mogi mafum du buk chatle bako ada ai gari dum Manipur number ne ba MN adum thai kari gi ngon thing tamno ada replace atam na thing marum kai gi no adra nga sai na hajaba ta jage torom badi paramilitary forcing duna masagi mathau natana mathau sabado madugi pot tok singi bada makhoi di law and order maintaining law and order ani subada combating insurgency and terrorism aduga border security rescue and relief anti terrorism operation haiba pot sing duda madugi pot hena focus pi ga da ekoi swaida madugi sing the kulai pai banda lal hobo sing du tawungam draga kari gi khoi gi separate state demand toriba chin mejo kuki jo community kangu do madu kari gi hojik makhoi na waina anti national ni anti indian ni or enemy of india ni habi mota praise ta kari gi onjale mo ja so wanga mane be mang haijab dane aduna swaida it was a misunderstanding or sorry haibadana madu compromise to we are way aduna khoina separate administration sina pre condition oina thamaga mamang da wari sabagi film da puthokhiba dumaina hojik sigi posida ekoi hojik sigi poche maktu lokthokpa natraga maki mathakta khoi kari haitare khoi court martial tawba natraga masida DGP na aduga kanona governor na natraga chief secretary na madu la le habentra mkhoi myam pulop chindokra kanda khoi constitution gi safeguard
protection मैम अमा कोई कोकोमी ने नहानी कोई ना restoration of fundamental right नम यावगी नम तरा लोगुदा मसी फंगनब होनगदम ने तागिबो पॉइंट तरा सिगी थाजबुजु पीरकान मधु लाले हायन तारगदी apology तहन तारगदी कोकोमी चलिबा कांगू मैम दो हौजिकती एकोई difference in idea goal interest and purpose खेनब मैम अमगा लांथेनब मरकसिदा अमुकचु गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मरु ओइबा थौदांग लौरिबा लेंगाक अम हुजिक लेत्र मतमदा पॉपुलर गवर्नमेंट लेत्र मतमदा पॉपुलर गवर्नमेंट की महूत सिलगा ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मदुगी पोत द हुजिक गवर्नर लौ मतमदा गवर्नर मखा लेरिबा मागी कमिटेंट अथॉरिटी सिंग मसा मरेंग मैम न बुक्स माइन तोक्सिलपो तारगदी अखोई की तसेंग मणिपुर की कॉन्फ्लिक्ट सि करम कान लोइगदन लोइसन मंगमगदुरिब्रा अदुगा अखोई पीस पोरे हाइबजे अखोने यागदुरिब्रा अदुदी अखोई की सीरियस डिसएग्रीमेंट अदुगा मदुगी कनो द आर्गुमेंट मैम अमा हुजिक लेइबदा करी मरंगददा कनो द एग्रीमेंट अमदा ngasi पुरपंग से violence लोइसन ngमद्रि करी गिनो हाइजे स्वाइद दुम लेइरे अदुना स्वाइद फंडामेंटल ड्यूटीज एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया मदु करी नो हाइबसे कोकोमी कांगुदी मसक फजन मुन खंगबने आई लौजे अदुगा गवर्नमेंट की कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज सिंग से अदु फंडामेंटल ड्यूटीज एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया जे कइनो काजे काउग्रबरा नाइ निंगजिंग जनिंग है कइनो द fundamental duties as a citizen of India is that it emphasizes civic responsibility and promotes sense of national unity and patriotism haibane sigi potse admain torpo taragadi kamaini yadoino तसेंग हारगदी अदुना सिगिसदा that is I know हाइबदो that is it aims to instill a sense of responsibility and encourage active participation in national building हाइबने सिगी पोत एकोइना यावरि मरकतदा फंडामेंटल ड्यूटीज मरकता एकोइगी मोय गवर्नर नत्रगा चीफ सेक्रेटरी नत्रगा अनि डीजीपी तो नते अदुना कोइ प्रजा एकोइ मक्सु डिफेंड द कंट्री प्रोटेक्ट नेशनल यूनिटी अदगी प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी अदगी मयाम सिंगसे लोइनमक एकोइ लोइनमक चंगिने अदुगा स्वाइद एकोइना हान येंगो सुम मैम जी मरक अमुक नहान तारीख कुन हुमदोग कुन मरीगदा एकोई मिनिस्ट्री फॉर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट डोनर की सचिंदान हाई वफम अमक द राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 to द हाई पोत एकोई सुमाइना 4.3 lakh crore to be invested in North East region, which is expected to become next economic powerhouse of India. Kind of harakpa, aduga madu new economic revolution nama porokna bani kind of harakpa, aduga taseng harga the delegation over 80 countries ranging from Japan to Europe and Asian nations attending the summit. Kind of kona phung idana tengna idana ko. Says that kona 1,55,000 crore thadar ani kind of thazab mapi bako. Entire keno get the gia mukshu goktam adani na in addition to that 50,000 crore mapi rani thadar ani investment. Then amuksu Anil Agrawal 30,000 crore thadarani kind hairakpa. Say the new 800 schools, college, new 9 medical college, 2 IITs, aduga AIMS ki thak the regions the labor port ama chengol any kind haiba poche. Sigi mayam ji mayam ama smain thammakanda economic revolution port namni haiga somna kandana holo in administration ji horaga lengak sasan leitaba lebak amada economic revolution port kari yaduno. Yes, economic revolution do the upgrade tawba ji mayam dakata ba but nation ki security aruga masi manga aba law and order ngak pangamdraba aruga amuksu अखोई स्वाइदा एंटी टेररिज्म ऑपरेशन जे ओना तेरबा मान बेली गतंग तरो सिंग तो मान लय ने कोन जे हाइजरिबा एंटी नेशनल ओइबा एंटी इंडियन ओइबा और एनिमी इंडिया ओइबा मयाम जे योखलगा थमकान दा अखोई स्वाइदा न्यू इकोनॉमिक रिवोल्यूशन करी काना प्रोकोदन मणिपुर हाइ वफम दु मने बा इन थमजनिंग जे अदना सुम मयाम सिंग जे कोइ कुपना हौजि खनथबदि मतम तारबरा न खली अदुगा अखोइना सुमाइना पुलाउ लाउ मयाम सिंग जे अखोइना ngasa हाइजबदो सामु मथुंदा पेना खोंबा ताबै फिल्म दे लय बट मसिगी मयाम सिना प्रजा मयाम से मिकअप थोलाकांदा अखोइ पुंसन दबा यादे हाबसे पुंजलक तारगदी मणिपुर अखोई राजनीति दल लेगनी है थाजदे अरुगा तसेंगना मियाम के पॉपुलर गवर्नमेंट अमसुंग लाकनी खंदे अरुगा सिगी उनगदब कोकोमिना एमएसए उनगदब पोसिना करम मायोलदा पुरकदोइबनो शांति दम पुरकदोइबरा हेना एस्केलेट तोरकदोइबरा है पोसिजु खंग ngमदब मायोन खंदब पोट मोजि ओइगदोरी अदुना अखोई ngasi तारिख 29 हायेंग तारिख 29 तो उनगदब पोचे मणिपुर की हिस्ट्री दा मधु अंगांग मन इगदरा अमुवन इगदरा असंग मन इगदरा अंगो इगदरा है खंगदब पोट अमा लाइबसे मसी क्राइदगी हौरफम हाइबसे हौरफम दु थिदुगा हौरफम दुगी पोतुगी लोइसनना संगदानिना पोट अमदा खनदरगा तारगदी कोकोमी गुंबा अचौबा एपेक्स बॉडी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन अमदा और कोकोमी खतगी वानते को कोकोमी चकने दो कोकोमी मेंशन तौजबनी अतोतो मैम से यूसीएम अमुको अम मैम लेदी को अले मेरा पाबिगी मैम अमा तोगान तोगान मैम लेदी सिगी मैम सिंगी पोट मैम सिंसे खोंगाव नरपा अरे करियम का थाइनबा मान पोट अम लागदी तसेंग नारगदी खोगी यामा साथीबा खोगी महुम अमदा से कोना चाइनगा नत्रगा नाउरीना कापगा नकना लेरगा थुगाइरुबदा तानरगा योमगा चिगा थुगाइरुब मी मनाक लेम मी चलोइ सोगा सिबनाबा थोपदो अदुगी फिबमदा मणिपुर की पोटसे तारकपा याई अदुना मसी अखोई बोट यूनियन
central government high tarika government of India as well as Manipur state government hojikna president rule lai bata ka su masigi mayam gi mari leina ba pot singsna masigi potse yamna kopna tin yothar khandaba mathau tai aduna ekoina external aggression yaure internal disturbance laire aruga anti Indian anti national aduga enemy of India kangu singsna toribu pot mayam singje foreign and yauraga masi potse ekoi kupna injin minar kanda asengba lewa ki oina thabuk lewa ki interest praja mayam gi interest thabuk tawno honariba organization association individual mayam singda ona tenaba miyeng yeng doi sharupudi atop mapangi illegal immigrants foreigners natraga lewak thugaina honai singche laksina wona wada ma hena pungning jangjan bana bot center of the state ki apabu oigani praja mayam su madu matamduda santi purupa ing tapatang du leta state amu oigani tragadi aikoi gi mai hauri ba chai ba se hena thau hejelaga chakhalaga muthatpa ngamudu phim amada lakadra ina sman jingna bale na chimai